Veliko Gradište je ove godine zasijalo u punom sjaju. Na obali Dunava 9. avgusta održana je tradicionalna pasuljada, manifestacija koja je još jednom spojila ukuse, mirise, muziku i veselje u jedinstveni događaj koji se pamti. Uprkos takmičarskom duhu, manifestacija je bila ispunjena zajedništvom i radošću, a mirisi pasulja širili su se celim gradom. Manifestacija pasuljada koja je večeras okupila neverovatan broj ljudi pokazuje nekoliko stvari, ali pre svega pokazuje da smo mi kao grad otvorenog srca, grad velike duše i grad sa pruženom rukom svima onima koje ovde dolaze. Ja vam želim pre svega da večeras uživate, a ono što želim takođe da vam kažem da ćemo mi kao opština nastaviti sa ovakvim tempom našeg promovisanja. Od nas 24. avgusta već očekuje još jedan veliki koncert Uroša Perića sa Big Bandom i verujem da ćemo se takođe, kada bude došao naš veliki džezista, okupiti u ovolikom broju. Manifestacija je počela još u jutarnjim satima, kada su izabrani najlepša bašta i najuređeniji balkon. Priznanja su pripala građanima koji su svojim trudom i kreativnošću ulepšali svoj kraj. Treće mesto za najuređeniju baštu osvojila je Dafina Placer, drugo mesto Tamara Stević, a najlepšu baštu uredila je Slobodanka Milovanović. Žiri je dodelio i specijalne nagrade Dragici Zgonjanin za najcvetniju baštu, Milici Nešić za najslikovitiju baštu, Nadici Mijatović iz Tribroda za najuređeniji balkon i stambenoj jedinici u Kneza Lazara 43 za najuređenije zajedničko dvorište. Posebno mesto na manifestaciji imala je i Vojska Srbije, garnizon iz Požarevca koja je spremala pasulj za degustaciju, a plaketu je primio zastavnik Milan Pavlović. Najmaštovitiji štandovi i šaljiva imena ekipa dodatno su ulepšali manifestaciju. Ekipa Udruženja penzionera iz Velikog Gradišta ponela je titulu za najuređeniju kuhinju. Posetioce su zabavljala i jedinstvena šaljiva imena ekipa, a pobedu je odnela ekipa pod nazivom Do košava duva, čarovni se pasulj kuva. Specijalnu nagradu za najveseliji kotlić osvojila je ekipa prijavljena od strane Anđele Ćirković. Žiri koji je radio u sastavu predstavnik Vojske Srbije, vojni službenik Jovica Micić, vojni nameštenik Predrag Rašković i predsjednica žirija Mirjana Ostojić, predstavnica međunarodnog pokreta Slow Food, ocenjivao je izgled pasulja, ukus, gustinu, raskuvanost i zaljućenost. Treće mesto osvojila je ekipa sa rednim brojem 37, a priznanje je primio Slađan Rajković iz Klenovnika. Drugo mesto pripalo je ekipi sa rednim brojem 16, a nagradu je preuzeo Slavoljub Prvulović iz Manastirice kod Petrovca na Mlavi. Pobednički pasulj pripremila je ekipa sa rednim brojem 144, a njih je predstavljao Ivan Kujundžić iz Novog Sada. Već 3 godine učestvovala na lepoj manifestaciji i trudimo se da čuvamo ovaj gradištanac kao lepu uspomenu na sva vremena. Hvala vam lepo. Hvala. Jedna stvar, pasulj je veliko čudo. Ne možete vidjeti, znate kako je pasulj kad se skuva u ovako gotoću. Veče je završeno koncertom Ane Bekute koja je svojim hitovima upotpunila nezaboravan doživljaj pasuljade. Veliko Gradište još jednom je dokazalo da zna kako da spoji tradiciju, ukus i zabavu u jedinstvenom događaju za pamćenje.